Оттооһуҥҥа Амма улууһа былаанын ортолотто. Амма сирин хочолоругар ходуһаларыгар улэтин үгэнэ салҕанар. Быйылгы былаан отут bir тыһыынча туонна окко тэңнэһэр Барыллааһын ааҕынан 16 тыһыынчата бэлэм буолла. Улустагы от компаниятын туһунан Мария Иванова. Билинги тургунан окко китегинче курдук отчут, хэтте хүссетте онюс техника, он сетте мобильный бригада тахсан үлли сылжар. Орку сыллар кыттатыннадыха от үнүте чүгээрәри ардактар содолугар 9 тыһынчага кәріңәсир уга биджанна. Былырыңы туунан хоотоккана кырыты койтан эбит. Тон бир вовремя бартым бизрих биттен ханыбыт. Тон жонорбут үлели жаллар барта тиер. Тон хоро бригадаларга спецтехника эргерен. Ол янтон бутан остулили жаллар онна ардакпут наймеһдәннәр кырытык булантын койтан эбит тагына да бир хитиях биттен ханыбыт. Самарсын нәһлеген үрия хаһыстыбыда 305 тонна от буланнах. Манна өрү соңор Василий Максимов салаячылах 6 кейлах звено тур. Бригадага техникар гериттен ураты лухан кыһылга соох харай күнжыл турдар ханны буламытын толуру өтө биддәһәлләр отчуттар. Мен перемены сүз удочаем болған. Биян жатайды. Яллақтаны бүгін оралла бауы. Ота қадақ болу құрдығы бән көрдіқіні. Быйылгы үйіні қайдағы балаңғы толу құрдық ту қайдысы. Онатын бе балаңымыздың толыры болды. Кие ағысқа. Тоғысқа дұл. Ата тоқпытта көрігім ба. Оқпытта. Шүйер болғаны дашы мүндемі қоғам болды. Эбеккеді бітен алдық мұнсат. Оқсуыны қайда қайы бітін. Білейін оқсуға тэңнэһэр. Үстінің талақтарам баран олдырабын. Билеген ата количество да мата качество да. Оно кайеди. Тасын өйүн бехери битерекпес. Тойти бу аңара барата эрбехен нена халла дүт. Эти курдук амма ходуһаларыгар улус механизатордара өлгө мөйнүнүлар тугар турорулубут сорудагаталарга тох бар кыхтарын уран үлели сылжалар. Онтон сыралган коястак кылгас саймыт хас бирде күнүн жылын коттарбакка аксула хотулетін түмөктүрге сыл соруп турар. Мария Иванова, Саха телевидениете.